botsa what's hidden talent? My Hidden talent. it's about fashion. 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 Guys, king la putisa le mindlung velo. So ke mang o etsa bet? Ga nna le Josh. Wena. Le nna ke re ke nna. Jalo ngwana ba ka tla jwang? Ke tabela o le mokube. Ka zina ba tshaba. Ke mang? Yeah. So ba botsa wena ke ntho le go no e ka o etsa gore o tshitele out. Wa bona moshimane ha sampetše tswa ko nna. Tšhelete. Ke batla tšhelete. Okay, so o le ngwana sekolo ke tla kge 250. Okay, because ngwana sekolo a ne fuwa sebetsa ke batla 1.5. Ke tlo dlala le wena. So ko ba botsa wena sister sa print you amene ga o shile ka. Okay, a day a ka re bo matrenyana ge me 3 and then ha ke kwatile then a kwatile ba tla 6 nyana 7 Okay, so ko ba botsa wena ke ntho ke mo etsa for rata. Ile ka nka tšhelete mamaka ka yo ka nka tšhelete mamaka guy a re ana tšhelete Le pay. 500 e le ya last Ya ntlo e ke tla ba check. Sanibonani imloyo bafethu basazokucaba sithunuka abajiluki banamanga sebazwile futhi sayiphinda le ndaba bafethu. You know it is I work bafethu ngiphethe abo sisters ngila emapetla khona lapho bafethu. Abo sisters bathi ama twins niyavuma. Ubhale njwetse bafethu kulinana. Ngamawele ne? Akithi belinana namo ku commenting guys. Naki ibona ntsho banka yona. Kuba ngikhonvise nkantshuwa nika etsa ama twins. Ayiwa. Unone I'm not saying ngotile le okay yeah mara vele ma twins never tshwane okay e re ke re ha re mo twins re shara ntate oh kona le confess guys ntse ba nshasha before ke tla yeah like utsala ma twins okay I ka spaya so that's okay guys itse ke sebetsa jwang so skill jodi tsa bo re ke thome tla cause ba bana so ba tak tlametse ke lo spana ka ba botsa what's hidden talent my hidden talent ke tseba fashion fashion besides to our fashion sisters I got to feel like ka tsela tse feng ka ke tswa tsong ntho mongwe na position tsangata phela nna ba le go no like now shapa ntho like la o tshele no wa shapa ne like lena e kgutlisa diteng ba nka ke eno thang se pafazo yo a o e beile ya ka kgutlana sa tsana inana wena sho nna ko fashion go fashion guys king la practice le mindlung velo so ke mang o etsa bet ga nna le Josh le ke mang ke nna wena le nna ke re ke nna jalo ngwana ba ka tla jwang ke tabela o le mokube o ke tshebe ka zina ba tong shapa ke ma ke ba tshwana le go ba mpatala go YouTube shaba ka tsebo ka ditsa ntse yo aske sente so ka ya manwitsi ke mang ntsola ke mang ke amgetse wena o molemo la o tshwitse okay second question again say o ke rata di o qedileng ka teng itse mfana go ba botsena ke wa tseba jola ga ethiwa ga ethana and stuff yeah so go ba botsena wena ke ntho le go no e ka o etsa go like o tshitele out wa bona moshimane ha sampetše tswa ko nna tšhelete
ke batla Ke tjhelete. wena fela. Okay, so as o le ngwana sekolo ke tla re ge 250. Okay, because o ngwana sekolo. Ona if wa sebetsa ke batla 1.5. Ke tlo dlala le wena. So okay. Like, Yeah, mele o maintain. Yabo. so a sa o fe yona ntho ya ke re like yona go ntse wena o ka mshitela jwang? Ka mtshitela jang? Nka thola o ngfang tjhelete. Eish, Mauti. Hai wena. Lena ke tjhelete ko bang ke Ja, rata some go tjhelete. ish my twins. Matwinsi. Mamela a re ke mphaphisitse like ha le ngonyana tla motho rata tjhelete. Ha motho tla motho tsebe gore. So ke master right. Ke must gore ntho e jang e hlapa kang. Isa. Ba tsa kang wa nthola. So tla motho tsebe gore like ntho ba tlang o e vevula. Hlapa kang. Okay, o tshotse hlapa ka. Na ba thola o tshotse hlapa ka. Yeah. Na ba thola before ke jwale o tshotse hlapa ka. Ka tjhelete ya batswadi ba ka a ke rena science a limo. A sa limo. Ya e ja ke and stuff. No. So right that. Okay, so right that wena re tsa mo tshindi. Moshimane o sa like ha re tsamaya teng me ela ntshware ka letsoho physical touch Al jump. moshimane o ntshwa like wa understand moshimane o ntshang body date wa moshimane o thotseng wa mpora. So wena go bontshwa le potso e go khutlo yona. So ya ka wena like ke mask go like ngwanyana kope like a re tanki go out fetsa like fetsa dating ba ka fetsa for table for ke mask ngwanyana tanki. Ke tshwara fela jwa go khutlo wena. Red flag. Red flag sa chance. Moshimane mano shebile mo ditšhomi gagolo man. A ke mo rate. Okay. Right wena wa o ba le tshepele ya go no like o ka tlelisa out ya like feeling pinch tsa. No. A ke mo push no. Tlemetse o be le nako ya dimpentse, tlemetse o be le nako ya ka. Ka se dulu wa ya wena o tsuba le out of 100%, 50%, some say 50-50 or even 70. I'm sure like we're not like. A 70-30 tle nako ya ka. A 70 ke aka. 30 ke ma out. It's like ma out a dulu lona every day. And that's mo feed. How? And ha a ka se jima out ao. Ne. You take it. Okay. A kopa o repeat up. Okay, wait in again. To wena like all that dating wona le out okay. Out wa tjola ke. Yeah. Wena wa tjola ke. Wena ba tjola ka ntle. Wa tjola ke. Ke mang o etsa su. Ka tjola. Ana ka tjola. Tjola ke le tjola tjola. So wena personal ntshene ke botsa ke go like a lile mo le for table for two ke master go like o re tanki ke o tsheng a fetsa patala teng. Yena a fetsa ho patala teng. Yes, wena ke master go wena o thank you. Yeah, to show a little appreciation yana wa bona hore e sa bang ka re jwanong wa bona ke ratang ke peo nna go tshale nyana o tla ha nna ka tjola wena mpa ni tla potsa mse ya ha ke go ratang ke peo tle ha o bontsha gore okay for ntshanyana eo a ntshitseng ke leboa tle for bontsha gore like he's willing so wena ba tjola ba di ba di ba ka hlo why nna ke di tsebe ka hlosho nna ke di tsebe ka tlhogo. Okay, so kopa botsa wena wa sister sa couldn't you how many rounds shinde ka go a day okay a day a ka re bo matrenyana ge me 3 and then ha ke kwatile then a kwatile ba tla 6 nyana or 7 if for 6 or 3 wena 6 o tisa ke ena tafolo no tisa ka nna yeah a ke 6 tsa wena ya ka re ke na le energy e kakang le ena o na le energy e kakang abo and then re tla bona re feelisa pa bona come sky is the limit so one round kilometers how many hours 1 round how many hours I give it hour maybe ma 30 minutes nyana bo What's your favorite position? Hey, y'all, come look at this. Netball position. netball position That's a bar for life. I can only apple I can see sports ke motho fela for yona e ke top style for position when I'm
favorite position? Reverse cowgirl. Yo, guys, like lo metsi ne. Aga go Le show mela. la phila man. Ga phela mara this thing monate tlhe. And that's not lona yo. Guys, yo bana ba bua yo. So guys, ra fetsa ke. La se sa itsa go tsena ditsi. Go ba ga hlamela so. So go ba botsa ne yona mfana. A shibile like aga ba shimane di bokeng mfana like ba fimba go no ba cheat out. Ke bashimane because of bashimane ha ba khotsofala ontso la ka thola everything la ka thola kele o shapo a thola wife me etshigala ha ka bona kele mongwe motho o na se tsapaka ka mlata nna ke shapo nna yo na ke girlfriend ke So shapo la go no ba satisfied. Go no ba satisfied. yeah ha ona hompetho ngfamnati uli I never could cheat there. Okay, listen. Ka o tjola lena. O etsa everything. O e batlang. Mara betse ha yo. Compromise. I get a compromise because of the one cake. I'm rata kim talk about. I'm not going to compromise. Yeah, just casual. I want to plan it. Yeah. I'm making an imbiza. I'm making to. Ah, still like me. Joan? Energy ka. No, Joan. What's the better? Unani pilisi engunyala so e blue. Ya kitse be yona eo. Mufa yona. Yo ke tshomtsa ka tsengata yo. Ba shebeletse thuto ba shebeletse. No. It's not like bashibela. No, ba jwetsa gore enta ba ke no tsoso le so. There's not experiencing one thing, shira batho. Most of the time, go tshwetsa spatse ba. Okay, guys, sheba nna go go feta guys. So go palbo tsane guys ne. Lona ne a ke re shapo tsa la go fele. A ke shapo tsa la go fele like le moleng ona le ntshwane. Okay. Lona moleng le tsamaye to like guy ke yone. Ke white girl. Ke ta tinchen. Ba bona. Lona like o tshapo tsa o tshole go no e tapo e so. Iya kore like facial o jwang wa bo. Ano nga a le So ke tsa montso. fa botsa o go fumana mo tinchen go se ntse tso rata tshelo. Nane You go for Anna I go for mine and again that guy never give him so abem sweu rontsha le albino Right. Ba go tsela le wena la personal like mani o looks on chin. Ra fetsa. Mani o looks on chin. Looks. Looks. So bigane mfanele. Funa umfana yabo ongathi kutenyana yabo. Ukuthi like mangizithoba nami yabo. Abona ukuthi okay. Yabo. So when I'm shimano like mshimano o charming nje fela ka tata yena o dize. Ha ke bona gore le nna ke mogalla. Ga nkana. So when I love language ya ke eng? Physical touch. Okay, guys, not physical touch, but like, ntshwara se buno, wa ntshwara ntshwenya tse jwalo like, yeah, Ke ntse le pela ba to bilo pele. Ke khothale le wena. Mal patata la ka utswela. Ke rata ntse tshwara sebolo. That's why se buno. A fela. Mara sempe ya ba tsabelang spanker. ke batla na abela tota ba fela. Go pela matente fela spek. Okay, so go pa botsa wena ke ntse ke lengwa etsa for rato le no pele mpilo etsa ntho. Yo. Ke le ka nka tšhelete mamaka. Ka yo. Much. Ka nka tšhelete mamaka. Guy are hana toilet. Ke le bokae? 500 ene le ya ma last ne. Spachingwa la tsfe. Ga. Ka baby tshwang. O mo fele jwalo? Thomi ka baby tshwang. Nna le ke lwana nna o jwetsa fa nna ke la o tshine ke ya ke lo chive ke lo tsa something different. Ene, Ka tshwanela ke ka matsa ka ba lo se O itatetetsang. O lo jae. O wa bamba baby. Ke bona ka di ka tshokaka. Abamba o senka ya ka lo mlata lo mkokotela. A ke go bambile.
Wa etsang? Ha so shapa motho. Ha o nahana tjhelete ya shabo A thuba festere. Oh, no se ka moa, popola so popola window. Eya. Ke mo teng, fela o una wena. Ka mo Ka 500 ntle bo rekile menyako e kae? Ka lla mfana. O fitile, ana tjhelete ya krotsi. Uzulumbuzi. Awuzang. Kopareng ke je re. So, ke re kopa ngopotse. Chomi. With like Okay, ke ntse ke lengwa etsa full rato no pele. Dula etsa ntse. Okay, ke ile ka tocha ka tlung. Msiu. E le gore ke tswa ke reka toilet. Ka bona komang. Ka bona ene moshimane wa mpatla and like ne ke mo rata tle and yeso ne ba tshotse be gore like go bala madumo. Aisa, mara le tselo na tsatsi le yone. Ke tswile ka tissue. Ke reka toilet. Ha o khutla. Ka go tla se Wa reng ha o khutla. o mpolaya ka ba nshapile. Ba ba mpola o shwe o khutlile. ne Ke itse moshimane teng ke njile. The feeling te o bitsa ke lo mong. Aisa, O itse engjile ntho wena e engjile. Go okay shop ke stlhaela nna ke tsile so ke reka toilet. Azang ke thole toilet le hole mal for fela nje ke to cheat. so guys, ke ba ke re ploma ka imapetla le thuso like mara lena le tse batho ba ikwala mma ke shwala e bona le mapetla ke se ka batho ba jwa ke eng advice le rona o ka fa batho ba mapetla like okay especially ladies go le banyana ke or like guys Ladies, nna ke re kopa le tlhapeng. Ba etseng? Kopa ba tlhape. Ngwana ya nkga ka ai wena o itlile ka jana nna ke re ko bona kopa ba keneng sekolo hle ba be bontsha ya sekolo lena eya ha ba kene sekolo tle le banna ba tlhape re ta ba shabo re le community ya bo Ba tlo tlohela ho hlala. Ngwana ne phela ba bang ba sa tlhapeng o seng. A tswe motho a apare a re tlele ka dithoko tlaseng. sa Okay, last two questions ne. Ha re ba o kenya Shoprite ne. Ba explain. sharp re ba kenya Shoprite mfana o box ene like eng tsholo no ka eng ka le kana le podcast If boxer tura Makule. amakula Makuleng nna nka tano na 1 ranta. ana tana wa nna E senya 1 ranta 4 ranta tanong ke 4 ranta a iwane. ke se ranta Ya ke 4 ranta. ke tla re confirm after o ya ka mo ke fona okay okay o itseng question ke di betsi nna like wena o tsela ya ka re kena Shoprite o box ke eng tsoka eng ka le kana le podcast ya ha ke re boxer hona ne mazimba a amana a makananyana oh a tswang ka pakete so a tswa le ka 5 tswa sheba mazimba ke 1 2 3 a tswa le 5 a ke a tla motho wena wa khate ka a ska ise ao hona ne a keneng a mantha a thuranta makananyana a you say you say oh ona cha it's so special a tswa le 3 ke pay 6 ne wena wa we multiply guys a ke ke nna nela 6 le tshwanela ke 6 guys sase pisa ikupa ka so like eksa like a ke re ya ka text a tshwe la ka miss you to reng nyamao after my blog masepantatao You know what chelete. ke ena wa chale ke no chat masepantatai ai kenya ka se bono how many minutes a bitch Ntsika msunao nsikele I got tap and see I like eksa ka tap today I miss you to reng Itse ke tlo reng ne. A tswa I miss you. Tsembe tsa ke re a gopele mamao. A gopele mamae eya. wena ona pele wena tsamtsum ka di advice A gopele mamae. a se sengwe And a tsamaye le henga ka tissue ge. kha ne Ka bane like ish. Mara nna ke re hambo fanja tsele le nyoko. okay guys ke ba botsa le batho ba ka ba tswa tshwara ne ba ka le thola ka like what's your name Instagram WhatsApp whatever Instagram ke Pretty Han la rona and Facebook still Pretty Han la rona okay wena tjho Nna ko TikTok ke Pretty Han Chloe 857. anyway And then go TikTok. okay you show them your talent ba bontshe talent Talent ya ka. Nna talent ya ka ke rata theka guys. ya la ka tshwara le bona Okay, ke go. Ntse ke tjho ko Instagram ke Pretty Han Chloe
Le ko Facebook ke pretty hantle. Hawu. Eka uitsona fu ntshwane time ne. So, bye guys. 60 for the camera one person. Ni kutletse guys tla ba text al ba batla mfana. Oh, yo, we won in each. Please explain your tattoo. It's 1987. Oh, 1987? No, it's of Peta Mamaka, guys. Where's your mother now? Oh, thank Yeah, we go. When I keep on our machines. Okay, mo. Imo. That's why guys, can I tap on so keep on salon? King. Asin brandi. Como te digo? Te ya guys. Singa papila. Go. Usazishawa mahi, ishu.